Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Chief Executive Member ka KHADC uba penyat sing SIM haringkat ki EM Magistrate ka Deputy Commissioner East Khasi Hills ki pulit ke East Khasi Hills District SIM ka Hima Menliam ki Menteri ka Leit jurab ya ka Ïewduh mentah kasi ka arpu khandai tarik unailar arajar arpu lai ka jing jurab las dang na ka jakayang kali na Khlieh Ïewduh ha ka balay kandu ningkong bat ki officer ka muda ka bapet ya ka parking namar ka jing Jaboh ka balongkum ka jakari Riehtngen ki Nongleh kam Sniew. Harian kata layak cetem yo maulang bat penkut hamot pran. Kani ke jing jurab kadai komisi benta banwara ka kuit ke subah Ïewduh bat ban penbha ya ke jing shai por min miet ban buori ke CCTV khnang man shngan ki nong shong yo bat nong let nong wan. Kata kami nakaliang juga kausan kan nakaliang soka. District administration ni yang kuat ban jadi ke pemilih kita jadi tinong ingin ai dikit langsung murah ya. Hadiah ini penting untuk Slum area. Karena ada pertemuan. Lagi itu Slum ini judge aktivitas positif. Kita belum menang tu. Kini kita itu merah di sini kita. Kiri itu kemudian lalu kita ni kita crowd itu coba kita rasa kalau Google sahadu kita. Lagi Jaboh andal ke sumber kemudian positif. Mungkin gini aktivitas belum baik. Palung no, ha bakin lum no te. Long kam Song ne po ba? Tama. Kemaat ke cleanliness ke jemput di rumah. Saya harap di arti tempat niwan inspection bagi semua. Saya kira kebangin lah berlai nak jangan sponsor. Kita ni jaga bahap aku muda. Jadi tu nisa tempat jaga serta di bakal urban affairs berlai. Jadi bahap restriction dumi. Dekat kepala nidon yang kenika solid waste management act araja atau kani milang mereka menentang sebab kenapa tak safety security kat kebangila ini trailang berkembang kamtam di area Ïewduh ke punjul adan nakaliang jong ka KHDC nakaliang office jong CM buat EM in charge market buat development yo penbet ia kenika joint inspection hapadeng ka district administration na DC office balawan mikmat dari ADC Pak Roni Walang ringkat pada SP office balawan mikmat da officer DAS pada sector officer jong ke area ringkat ki IC bagi OC jong ki police station bagi outpost ringkat tu apa deng ka
jing yadon lang na ke Hima melim lawan da I paim ainam menixim ki menteri badipet ya kayo ki menteri badipet ya kakut ke subah tek yadon lu hani kasni ringkat bat ki nongkit kam shnong nadu ki rang ba shnong ki assistant rang ba shnong ki members jong ki dorbar shnong jong kini ki shnong ba markhap bat kenika yo bat kami po matran kata bakan tup ya ka shnong kulapati shnong wa thabru shnong mission shnong maukhan wa indo de ki badan hasnda bat ka Ïewduh te ka jingku nakaliang ka council bangiwan ban jingo ekini jaka ka bangi sedang menen step ka por khapai beje nang te na po parking lot jong kamuda ang te po Khlieh yo ki mat ki pakonsan ki bangi kwa banwan jingo habedi ni kasni kawai kalong hakabedi bat kasuk kasai ka shongsuk shongsan khamtam bangi ongka public safety but security jong kinong rung nong mi hani po yo kinong Leit nong wan la kilong kinong din kinong tiet kabaar pat ikwa banyakren banwan pet daladi habedip ka jingku jisuba jong kini kayo bat kini ki shnong bamarjan abangi phai ya ka habedip ka public security but safety nila yo iki jing complain na niki jing ujor ki bapun naki riu pat ba naki nong Leit nong wan naki shnong kunju hakabedi ba ka jing bom isngan shu banwan ban rung Ïewduh dekadaw kalong bakidon ki jaka ki ba le si kinlong ki jaka ba la ban Riehtngen ki Nongleh kam Sniew abangi page mene hang te po Khlieh yo ka parking muda ngilap ba hang tu po parking kadon southly kimala ki ba ai parking ye ki kali kidon kimala kibam ilong shu bandrung dak kati dak Jaboh mat kanjing dum jong tu jaka wat men si men shai lu long kum ka pormit te kum kini ki jaka le si ki atrak ki kam Sniew ki kringi ki kam Sniew bat iki Nongleh kam Sniew kamtam bang habedi bejingkerni jong drugs tengi I bangi sukhya ke ni kena samla ki bangat aku kini ki jing bateng teng ladang impet lang nakaliang jungi kum ka council kum ka district administration ka sarkar syai kin poi kini ki samla ki be jungi ki parado pasnam jungi namar ta daw da jing sokhya ngiwan ila khotru ya ki official na kumuda bene yang da kumno uno hapo ka shibnai abanai de ban wengno ikini jing hante po parking lot muda kamut de ban wanra ka jing shai ki proper lighting sangtai po parking nang bakinong rung nong mi ki park kali ki Nong Leit nong wan po yo kinam dan kanunu jing sha luti jing sha tu sha thim te badya kani nakaliang ki official jong komne ki lapan ba kaladon project menta ka bakin thup haka smart city project jong shillong but chen on sapan rekam no ekata nadu benai September benai banwan tingi sukumen baka sarkar ka shimkhia but ka namar baka te ka parking lot mudah hang te po Khlieh yo kamde ka jingpet jong Hima kamde ka jingpet jong kan council ka hap jingpet jong ka urban affairs but ya kaniru nakaliang ka government kala shimkhia but kani ka parking jong pemuda kadon hasnda baka Ïewduh de ki babun ki kam Sniew na si ki comment lani ki le ki kam Sniew na po mot plan ki le het chate ki le ki kam Sniew na po nang ni na po Ïewduh ki le het chate po tham yo molong po junction do kayo molong but ila kentu malapha ya u sector officer bu pulit hang tu po junction nang bakino yo het tham long ki basa ni khamot de ang asu ba ni so jong Hima jing persentan ki babiak kim dan ki sisi ki babiak kilatan CCTV hang pala dai benta baru kan function show ya kani nilai this dia mencharge jong market e-commerce dia mencharge develop makanan social in certain bit bana kaliang jungi link baka 15 finance commission ke nginla banai ban warla biang kacing shngan apo yo link baka jungi solar street lights ban ki lighting sa biang bat kumju ru ban install ki CCTV hang ni po area jong Ïewduh ke ba arpat habedi bini jing semua ta jing ko ba kuma pitip district council kadang yo shen ye kini ka an Khasi Hills autonomous district solid waste men arjar arpo but ya ka
solid waste management ru la IT ke district council minta na kalian ke council nila frame ki rules bu iki kendon ki babiang na minta ban yo ban yang ki bor hima ba ki bor shnong ta ban wara jing ko jing suba de ka first phase jongi ko ke council habide ka solid waste management program kadai ke bangi pelang kandai tuli ki drop si ki shnong but kani ka second phase ke jongi ka Nongleh ko ya suba ya ke Ïewduh ba ki shnong kalian jongi EM in charge jongka market insa ai ka way ka kalikit yun but nakaliang jungiru nakaliang jungaru insa yarap let's say naka chief minister's special development fund but ai ka way ka kali kan ta Hima ke habide wengi kinga tingi di ban suturu kamut pangiwan menta kan salong kam challenge sgi rei kan ban sutu daladi kumno bangin ya kumno banya isinjam kawai sinjam di kawai pan kawai sini kini bai ban kan nam tak ki ahmad paksan tengah kentu yaki nong shong shnong kentu yaki ni nong shong yo kinong yo du batongin so khalang yakini ka yo du kabam baru sekata ni ong kapliang ja jo to ai bangin nem pen Jaboh kapliang ja ladangi penkuat yang lebih ki pulau yang kita ai bak yang jakan nam Jaboh te ai bak ni yang ni sa hisien kan ka Ïewduh kan yo e kan nam purom batring du iki nong wandai perthai le se na po real dan shabari India aga jing rus riti du sto jing bangidon ni kan lai ki bak ka Ïewduh ka bangi